Ket men yo, fòm degaje m kite la men. Parce yo, la, bisan trop pou la ri. Ket, bisan trop pou la ri men. Yo, fòm, non, fòm chanje lokal men, fòm chanje lokal. Ket, fòm degaje m bay travay sa. Yo, je diyan la kon jone an men. Kote bagen nan dot. Prochaine fois, wap vin la. Prochaine fois vin la, m souhaite ou marche avec Ashne. Non, dok, wap vin fe dok. E sa ki ou glen ou pale pi fort, m gade. Non, dok. E ba gen gou dok. So gen, pala. Ay dok, ou la mi wan pil. On tam la wan wan pil dok. Paske dok, bosa la, ou kem te konpon deja dok. Mba kon mante ba kon, ou pal ti. Ame ok dok. Ou te kon, sak pase? Oui, mde konpon la nan bosa dok. Dok, bosa... Mde gade, ou te met fwa pep nan jen dok. Basan tan yon. On tam la basan tan yon. E pi dok, nan ti wan mgon kon dok. Mgon bouch pa gou. Ok. Mgon bouch pa gou, baga kon gou. An yon. E kon so manje? Ou pas la gen gou an yon. Dok. Avè di, ou konen de pou vin la wap jenon? E sa m konen tout dok, pasen nan di apay de l'hôpital la dok. Dok soli? Si malade, fòm vin visite pou mwa koman l'hôpital la marche dok. Oui, et... Bref, avè di ou pase la pou wè ki sa ka fè ou dim, ou gon bouch pa gou? Oui dok. Vi bo so pa santi la avè di? Wow! Mwen tan fote men don kout kwa do. Mwen sou tan yon do. Ok, men esko konen konsentrasyon etren do la? Ah, do. Kon bagay yo. Men do, konen. Met gavay? Met gavay. Ok. Ou pa kon bou bouchon? Ah, non. Bagen bouchon ba de pa do. Ban bo gwen di kaman se. E sa do. Bouè? Do, il va men do. Non, pa men, non. Sa pase? Do. Sa pase? E zami? So gen la? Do. Sa pase? Ba la men we do. Amen, jan. Ou bon, ou tou ban gou, joun fè konen la men. Ah, do, ba la men do. Bravo. Depi se lò vi nou pa kawajen solisyon. Joun fè wè la men. Paskou ban gou. Donc, ba la men. E, an palan, ou dim pou sa, ou gen yon bon, Zami? ou pa santi men, wè sa? Oui, do. E ba yon pat soda bom do. Ou ban gou de bol la men. Pak mwen se ti si waman bom do. Ou met tan men Ti la. kompri men. Ou ban gou bouchou kompon? E pou nan ou di, ou pa santi bo a? Non, do. Bosa bo, do. Ti pa yalize. Tan men la. Mal pou nan sok, men pou mwen. Ou di, avle di la. Ou pa santi bo. Foti kape. Do, do. Si de son do, son de do. Ou di mou so pa santi bo a? Ah, do. Mwen ba santi bo a deja, do. Pa santi an yon, do. Pa santi. Ah, do. Pa santi an yon, do. Do, mes ami. E gwa msou, do. E son nou? Ou nan piki pou mda bo? Ah, ou we, ou leve moun men? Mes ami, do. Tout la ou pa santi? Ah, do. Pa santi an yon, do. Mba se kon yon santi li? Do. Ou santi l kon ya? Wey. Mwen se vin l'hopital vin ba moun problem ou pa santi an Wey, do. Demas ko la, demas ko la. Pa foun sa an de, wey. Wey, do. E pi a de kon mwen wot mandane? Wafin. Pa santi bo a. Wey. Grasa de kon yon ou gen gou bouchou e ou santi bo pot la. An bi mwen ma foun. Dokter Solini. Fo, do. Nda pa bo.